دم باش رزدارن هجا رزدارن دلال دنوو به پودکست ایرو از دخوازم بواره جاره که دن و گرم مجارا پنابرا بریانو من دوسه پودکست آماده کرن و پیشکشی وکر دوید ده گلکترین من زحمتین پنابران یه دمدرش وک زمان وک چاند انتگراسیون و انسان چاخه بکار به انتگره بکه گرینگی زمان و مرو فێری vê dewletê bibe dewleta mirov lê jiyan dike nirxên wan normên wan û ev ê çixwaz ji mirov re bibe alîkar ku mirov xwe hinek ji aliyê psîkolojîk ve başî his bike gelektir di podcastên pêşiyan hû de giringî li ser çand, ziman û entegrasyon bê. Lê îro tişta ez dixwazim were biaxivime bi rastî yanî rewşek awarte heye di derbarê penaberên cîhanê de û di nav wa de jî penaberên Kurd jî di nava vê rewşa awarte de ne liqayê xeteriyên gelek mezin têne. Dostên hêja li gor dewletên Yekbûyî li gor raporên wa îstatîstîkên wa pêşxistî sala 2005yan nüfusa dinyaya ve gelektir veguhere. Yani ji rojhilata navîn wê gelek însan berê xwe bidin parzemînên din wek Amerîka an jî qita Ewropa. Yani ne tenê rojhilata navîn ji Asyayê jî ev veguhertin wê bibe. Ev guhertina bibe navê wê di nava cîhanê de, di sîstemê de, di nava pergalê de dewlet wê polîtîkayên din bimeşîne. û heta niha tişta em bîne polîtîkayên tên meşandin her dem dijî penaberan e. Yani polîtîkayên tên avakirin, kanûn an jî yasayên tên avakirin rastî ne dûstên penaberan e. Dijî penabera tên avakirin û penaber jî wek talûkeyekê, wek xeteriyekê tiştekî xeternak tê dîtin. Vêca ev polîtîkayên he 10-15 salên dawî taybet ez bi xwe piştî şerê navxweyî ya Sûriye dest pêkirî pêda gelektir min bala xwe da vê mijarê ez gelektir li ser sekînîm û tişta îro em jî dibîne li Ewropa taybet li Ewropa partiyên polîtîk yê rastgir vê mijarê gelek bibkartîne û dijminatiyek aşkere dikine hêdî. Ew dijminatiya aşkere dikine seran serê cîhanê de an jî ez bêjme seran serên welatekê de bandorek neyînî li ser penabera dikin. Ji xwe wek hûn jî zanin penaber ne gelek bihêzin. Gelek quwet û taqeta we jî gelek nînin. Ji xwe ji cihekê vedixetine têne cihekê din lazim e xwe entegre bikin, lazim e qanûnên wê dewletê bizanin, xwe fêrî wê zimanê bikine, bikarbin ji xwe re karekê bikine. Yani ji dervê vê vêca hinek partiyên siyasî hene bi rastî desê de zextêl penabera dikin. Em jî di nav de wek penaberekê. Yani polîtîkayên ew dikine di meclisê de bandora wê em li kulanê jî bîne. Em dibistanê jî bîne. û em taybet ez mînak bêjim xwe mînak bidime di nava karê xwe de ez gelek fêr bînime. Penaberên tên vê de bihêvîkê têne. Çi ji şer ravê bin hatibin, çi jî ber sedemên aborî hatibin, an jî herî dawiyê veguhertina demsalê bi xwe re hinek guhertinên neyînî anî. Hêdî nikarin cûtî gelek bikin, bendaftên ava kirin, lehî dirabe, insan ji cihê xwe terek dike. Ji xwe wek me jî gotî ev di raporên dewletên Yekbûyî de xwe diyar dike. Dostên hêja mixa bin ev polîtîkayên he wek me gotî partiyên rastgir zexm kirin, hês kirin, ew jî gelektir zextê li ser gelemperî welatan dikine û polîtîka jî tê guhertin û li gor va polîtîka jî insan ez bi xwe yekser li nexweşê xwe re dema ez diaxivim. Yani ez bêjim kesên tên cem min sedî nûtê wa belkî orjînê xwe penaber bin û yên têne jî yani sedî nût û pêncê wa jî ji ber ku destûra rûniştinê nadin wan xwe ne baş hîs dikine. Yani dikevin depresyonê de, bêxew dimînine, bihêvî dimînine, bêguman dimînine, ev anksiyete dest pê dike, panîka te xwe derbas dikin, dikevin depresyonê de herî dawiyê jî
مخابن وک ایرو جی من ده نوچه ده خواندی پنابر خود کشن یعنی ایرو لآلمانیا پنابر کرد خود کشتی بی جبر چه چونگو دستور رونشتنه ندوینه روش آوته ده نباشه و او محاکمه خواه وندا کریه راشو سپیهدی نکریه جهف بکی چاره سری دمرنه دادیتیه دوستانه جا یعنی ام نکارین و پولیتیکین دیجی پنابرا تنکرین ام قبول بکین یعنی وقت پروفسیوناله که نابکم رو ویتشت قبول بکی یعنی میناک خو بخین شنا پنابره که ده یعنی کسک بجه و تو قوغاز نینن و تو بلگه نینن ناستامه نینن جهکی و خوش که هون اوله لسر سرسره و بانک هبه و چار دیارک اوله به رطوبت و آو جیلون هوا نهی هم به صدام کسان را یک جهت مینه یعنی در روشک ولی ده هون تخمین دیکین چه خواست تشتک نباشه انسان خوی خواه نباشه هیز بکی و برو دپریسیونه و بچه یعنی جبوی و حوجه نینم رو پسپارجی به حوجه نم رو دکتر به حوجه نم رو پسیکولوگ به مرو آنجی پارزر به یعنی مرو انسان اک خوازایی بفکرینه کو کسی که دوی روشده و درونیا و وان کسان و نباش به براستی وکی پولیتیکایی که جزایی دجی پنابرات بکارانین و جوارا شرطا دانن بجن که بجن ما پسیکولوژیا و جهده آن نجهده یعنی جبوی ویجی بجن هر انجام پسیکولوگه که آنج پسیکیاتریست آنجا بچن جام حکیمه که بلا جوارا راپور بمسن داکو انبار بکینه پسیکولوژیا و جهده آن نجهده یعنی هون کیجان انسانی بینی لسر و دنیاه جهه که بچه جهه که دن گوهرتن و گوهرتن دنوا پسیکولوژی واده چید به چونگو دخوازه به علمه یعنی شرطین و خواهی بن هم به از بجمه به دسته که مالبات خواه هون چی بین جهه که بخوین نه آبوری و باش جبه دا که هونوی باجاری ده آنجی وی شهری ده هون خواه باش هیز بکینه دم جواره لازمه ویجا بفکرینه هون ریک نباش ده هاتنه هون جوالات خواه وقتونه آنجی جزا جواره هاتیه هون لولات خواه بمینه هون دناوا تالوکه یک مازن ده بین آنجی هونه بین گیرتن جبر سده من پولیتیک هون جه بری خود دینه جه یک اروپا بلژیکا آن آلمانیا دولت بجی که جمره بجه پسیکولوژی تجه ده آن نجه ده دوکو هم بکار بی دستور رو نشنه بدن ده یعنی اف براستیج نه انسانیه اف تشتها نای قبل کرن وجا دوی روشه ده نبتنی پنابری کرد گلم پری همی پنابر زحمتیات کشن لزحمتی پنابری کرد جی جدانه یعنی ام دکارم بجنه مثلا آلمانیا نیزی میلیون و نیف کرد جان دکنه لگوری استاتیستیکا لگور راپورن هاتین کرن لزانکو لیکولین هاتین کرن یعنی بهره گلک مازن اف کردین لآلمانیا جیان دکنه راستا نجات پرستی هاتنه یعنی دو بندی هاتیه کرن یعنی پنابر جخوا روشک نباشه دناو پنابریه دجی روشا هری نباش دیسا یا کرده مخابن جبرچه یا کرده سدمن و پولیتیک جهنم یعنی مثلا دما مجار ده به مجارا کرده براستی جی قانون جی خودتن حالیه که مافه مروفا جی خودتن حالیه که اف نتنه کردستان چید به اف اوروپا چید به آلمانیا چید به مثلا گلک دما گوداری کسیم پولیتیکای دیکن پس نه کرده دادن کرد اف کرنه جبوی ما افشار کرنه کرد بوی ما اف کرنه جواکک سکولره جواکک لایکه زی انتگری دولت دیچه زی انتگری وات بین چخوز و لسر مدیایشی بیجنه دالی که دن دموت فرمیته دموت رسمیته مخابن کرده پاشگوی خود خنه و افجی سدم ویا یعنی از مخابن و یکسر دوی ویجهی خواب خودش دید بین ما کردن تن میده پراستی روشان نباشه و گلک واجی مثلا من تشتا استاتستیک دسته میده نوا 2 ساله ده 5 کسا جبر کو دستور رو نشتن ناس تاندیه داوی جیان خوانیه یعنی افتشتن ها براستی نایان قبول کرن
د مدیای د جی به همان شوازی تایبەت ئەڵمانیا لە بەلچیکا jî par vî demê me dîsa dît yani Belçika jî kopya Almanya aniye vêde yani dijî Kurda. Yani Almanya di medyayê de Kurd ku bi rastî gelek mazlûm e yani êrişî ti kesî nake yani ez bêjim nexenciyê nake tiştek ne baş nake yani gelek mazlûm e yani neketiye nava sûcên ne baş de rûxmê wê jî bi zanebûn bi hişyarî bi polîtîk Kurda li wê de krîminalîze dikine. Vêca heman şêwazî par adarê dîsa li vê de medya Belçika jî bi heman şêwazî Kurd krîminalîze kirin. Guhê xwenedan Kurda. Yani naxwestin Kurda bi çîrokên we bibihîsin. Havalên me çûn kesên yê medyayê re, rojnamevana re, ez bêjim me televizyona re axaftinên we qurpandin û li gûr xwe veguhertin. Yani polîtîkayek gelek kirêt heye. Yani taybet bû Kurda polîtîkayek cuda heye. Yani durêtîk gelek ciddî heye. Yani ev wiha lazim e bêguhertin. Ne tenê bû Kurda. Ji bo hemî gelan jî. Tirk jî nav de, Ereb, Afgan, İtalyan, İspanyol kîjan gel bê yani lazim e li gûr rûmet û kerameta xwe lazim e bên pêşwazê kirin. Dostên hêja bi rastî min di cihê xwe de ez di cihê xwe de dema ez nexweşên xwe re diaxivim ez tişta tê digihime, tişta ez fêm dikime bi zanebûn penaber, bi giştî penaber û yê Kurd jî di nav de bi zanebûn bürokrasiyê tînin danin pêşiya we astengiyê tînin danin pêşiya we da ku vê de biterekîne. Yani mafê her penaberî heye ji cihekê an ji her kesî heye vê ciyanê de ji cihekê biçe cihekê din wek welatê xwe xweşik bi jiyan bike. Yani ev mafê gerdûnî ye. Yani ev maf her dewletê cîhanê jî ev qebûl kiriye. Yani penaber bêhêze hinek nikarê xwe bergiriya xwe bike ji ber wê jî qanûn, yasa li gûr we hatiye avakirin. Yani gûr zarok, gûr jin û gûr penabera hatiye avakirin ji ber ku derfetên we ne wek kesên din e. Yani nikarin xwe bigînin gelek cihan. Vêca bi vê podcastê ez ê vê gelek tir dewam bikim. Yani ji xwe jî penaberî mijarek her dem ez bala me dikêşi û ez dixwazim jî bê balkêş jî bimîne. Lê tinê ev bi vîdyokê an ji vîdyo podcastkê ev karê her nabe. Yani cara yekem ez vê ricayê ji bînêr û guhdarên xwe ezîz û ezîze dikim. Hûn bikarbîn vê weşanê biweşîne. Hûn bikarbîn bi vê rêkê xwe bigîne saziyên din. Saziyên sivîl ku ev rewş lazim e gelek bê berçav girtin. Yani mixabin yani ez bi rastî jî gelek vê tiştê pê diqeherim jî lê bes ya rast jî ew e mirov hinek hewl bide ku vê bixê raya giştî de bixe wek mijarek sereke. Belkî we dîtibê ez şaş nebim İrfan Aktan rojnamegerek Kurd e di derbarê penaberên Kurd yê Japonya'da 2000 kesin di derbarê we de pirtûkek nivîst. Hew derfet çênebî ez wê pirtûkê bixwînme di wê de Kurdên li Japonya jiyan dikin çiqas rewşa we ne baş e û çiqas we wek amûreke bikartînine we diêşîne di ser wê de jî pirtûkek hatiye nivîsandin. Ew pirtûk gelek bi nirx e İrfan Aktan jî karek gelek ciddî û xweşik kiriye ku rûnahî daye bûyerên li wê de. Vêca eger astengiyek pêşberê penabera gelemperî hebe wek însanekî tabii ki em ê gaveke pêş biçîne em ê hewl bidîne rewşa her penaberê li ser cîhanê bê ku em bêjîne kîjan bawerî ye an jî kîjan netewê ye em ê alîkariyê bidîne. Lê bû Kurda jî bi heman şêwazî divê em vê gelektir bixin rojev. Yani ev tişt qebûl nabe. Yani demokrasî cihekê hebe em ew demokrasî mekanîzmayê demokrasî em ê
بکار بینینه در جه دموکراسی و رفاه و مرفه به پدیویات کسی بلکه کم پدیویا پسیکولوژیان پسیکوتراپیستان جی پسیکیاتریست که هبه یعنی ام دموکراسی جی ام بجناف سازین سیویل یه بکار بنجمره ببن آریکار ام و گلکتر فعال بکن داکو افراوشن خو کشتن و دپرسیون بویرانکی جارک دی چنه بم و جا به وی پودکسته از جوا جارک دیدم بجمه جوا خوازم هون گلکتر و مجاره و بجینه هون و بخین مجار اگر هون ببینه لدیجی پنابرا دیجی پنابرین کرد تشتین نگاتیو بنویساندن وقت ما گویی سالادیل ویدمی آداره مدیا بلچخا خورزیل کر هیچ گوی خانه دا کرده یک عالی وشان کرن هند کارن جوره ایمیل و بنویسین نه کسین هلندی زانن کسین فلامنی زانن آنجی کسین فرانسی زانن یه انگلیسی زانن دکارن جوره ایمیل بنویسین بجن پولیتیکای هندکین نباشه اون و دیکین ام کم انتگره و بین ام تخوازین خواه انتگره وی ولاتی بکن لی بس پولیتیکاین هوا نباشن گهداری مجی بکن گهداری چروکین مجی بکن دوستان اجاب راستی مجاره گلک گرینگه از نخوازم و گلک دریج بکن یعنی ده ایرو ده دریج بکن لی ده پیش روش ده پولیتیکا جین یل بلچیکا ین راستگر لی آلمانیا آف ده لی بلچیکا فلامز بلانک چخص باندورو و نینی لسر گل امپری پنابرین لبلچیکا ده بنا ادو خوازم ویرا گلکتر جوارا و بجمه بلا اف ببه داویا پودکست ما دناوا خیر و خوشی دمینن خوا گلک باش بنیر